Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kinong Kershan ka UDP Soyong constituency kilapan pau ka Jings Ngau Scam bau kertong ka UDP uba Senchar Lingdo unjob bed namar kis ngau i uba HDR Lingdo bam kwai hedwaru blay. Kani ka Jings Ngau Scam ka de hakapor bagi wan bansanran uba Senchar Lingdo hakapor bu wan tap kerteng yela dia how returning officer ha office u Deputy Commissioner East Khasi Hills District kapala long menta kasngi ka khat prate uyayong arhajar arpulai. Senang ke bagi su ikan. Ada baklan non HDR le tolong inang suju nang sujan suju ke. Tawang. Lalu bos dam kita kasih UDP kan job ke. Dan jika men bawa pasen charun, yo gaji ketong mana, pidon ketong mana. Ya, kita berbeg. Ini saya ulangan. Yo kesong sabat. Yang mereka suka menjadi pengajar. Mana orang sabat kulit tak guna stasi. Apa nama kita buat beri pelat teh? Jadi hewan yang kena umyam. Umyam. Mana mana orang nilai umyam saja kan? Inkerman begini, 100% baik. 100%. Bang Iwan ni sebagai kandidat deh. Gue kandidat. Ni ubah susah orang bagi. Dekai ke jingete ajung pi ban ba susah hadir belakang nama. Kam don ka jingete andai suki yo ba susah namar ba. Bau lami bijili na betau ni. Ten marba ma uro ulang isu penbor ningi kipai ba. Namar dai na ka jing penbor jo ngi kipai son bun ru kanero. Kedai. Demdi ya bun kanong Tamro ba kumbang latip ngilayo ya ke korfon deh. Dari station yang ngilayo sabat no. Namar ba kinwan snet suku ba kene long kan sablong. Kile abat no station yang misya show. Tengi kibalayo awan men step untuk niyo man like benwan snet. Bidon jika men mentah gaji kun. Amya kata penren. Mentah gaji kun. Amya kata penren persen ni kerja. Iwan ni nah kalau bangin. Wan sim ya ka. Masenran ni ubah senchar. Wan sisha. Pide na isnong. Ada nak mau WhatsApp. Naraskan kadang mau WhatsApp. Pidon jika men mentah ba. Kertong jung pi ke UDP. Boy seketong. 100%. Oh, you don't dak cengkermen ke pas kem ha. Namar balai. Iki pai bangi bangi sani ai. Namar kedai ru ke bor ke bangi ya kesan gi pai pa. Ban pendiang ya i sensya. Nak ko benta jong ke mahe HDR. Te ngila penbor mangi. Nak takada wi kwa ba. In one bay ke bor. Ba inyo kata kacing job be insyar kum ka kerteng jong i bat kum kacing cerong jong i don kacing mut ru ke cingai ba bat kacing long ke bawah cerong nang taru yang hirin paidot ilaban yo i nadu ki man yo i ladang idon ha ha ru bat kacing duna jong i ru ha bom ya nak kata kedau ngi wa bat ngitrang ha bangit penjob don burom ye i nak kate kesoyong konstitusi jami. Wang Kershan ya kabom. Kabom. Pide na isnong. Kenro. Nakero. Kenro. Yabon. Yabon. Te fiskal kum na mentah kena gaji kun. Election soyong mentah. Pidon jika men. Fiskal jong jika men baka UDP kertong UDP un yo. Ara job. Am Kershan yang ubah susah namar kadai keseng kaseng rindu kadai kata tinggi bang itu skam yu ban susah yu ombau udah kuat anda kejengkit kadai kejongi pedba baru kita pedba kisaki dah kejinya dah lengkap ban yajit yu bau long nikmat nak konstitusi saya jadi kata kedau namar ipet juga yu nado kajing pule ulong number 1 napo kasoyong kung UMRA hakini kisnem ke beladab ki MRA baro ki beladab Timlat keren. inam julai ban keren une un solong ba uban ya keren na kabenta ka konstituensi soyong bat ipat ba baro uwe kajing staro omdon bala ban kot UMRA ki kandidat ki baya persang menta
kum une ubah sinsar ulah piang non adong bat ulah lepas graduate bat ki benta ki bangamla banjir ndredai mau ubah nengkong tam ubah long ubah hakmat nak kaldan kejing pule bat ngiyo iro kejing long kejing nang kejing start kejing ya sngodon jing kerman bat ni kibarit kibaria ubrasya ru ini Lak sino try juga di lapor kret. Kalau kumno tak kerja kun, pisau kumno. Kerja kun mentah kalau kumno. Sekarang tu hari UDP dengan sekarang kejing job ke ba Krawai. Kita kembali USDR kepor ke beralih do kemudian dari kejing anglo tinggi kipai bam. Jangan anglo tinggi kipai bam dai lamar ni jauh ke umat dai ke umat jangan kita lagi melonai mentah kini sepotri kita hawar dar. Iwan bun nasional. Oh, ila boleh tong balong siapa nang ting ni tai ru idon ki ba abe tang sayong ru na bantai ba sencar. Ni don kejing ka mensim kejing kersan ka ba sutenat. Iwe ki don kejing ye. Ka pa mensing mendai kejing we. Re ki don kejing ya ye, senalang re ki don pa kejing temu ben ya kendu lang pat. Kumi ko apa di ba sencar tak ke. Ya abe tang keteng ring susi palat ba ta ngim yo kan ben ro sepo kembayo ye ba SDR por. Mentah kerja kun kalau pedang jong ke UDP bat no, bat NPP ne bat keras ne. Tip kan kejing kersan dengan sudu baik kadai tengka UDP bagian NPP tapi kami tip ya kata saya lihat dengan melak tip. Mereka kejing kersan ni kita lihat dengan gila ada berapa lupa amtan mereka bapa hangan kejing kun dari tengah ba besar bat ka NPP. Dia berkata pisau kumno, mai ilakat no, katanya kerja seduk men. Katakan ke kejing slow jangan ada. Kum kejing ai tulang lagi kun tiru kikun yang kita rit. Ai lang pedang kikun orang tahu kiamat jangan ini lagi lagi malanai. Sini diberi kepala kelat pula simna ukun utrai nombor nang tahu deh. Ikan baik ngilong baik kita kami dah boleh kan? Nak kita umat belajar kita lagi malanai kan? Nak bentar kong. SDR, apa ibadah?